Am Admi Party atum bukajan along asok bui kacipang tu. Bukajan MAC constituency arlo along Am Admi Party asok bui kacipang tu. Pini ni phaikri hini ata por phaikri si apor lakha ingkoi rakethom bukajan MAC constituency kapardo hanjang langso poisa inti arong along Am Admi Party asong atum asok bui kacipang tu mate armu kacipa ong amai pamanpo. Am Admi Party Songjapo Songjapi Gitaria Mai Along Povitra Pora Inters Karpi Anglong Am Admi Party Ahin Pensi Aluhi Pachinipon Bangso Armu Kachipa Okpon Amay Along Aluhi Aman Pen Mohan Rongpi Am Admi Party Songjapo Boson Ronghang Rakhi Rong Pipi Lapen Am Admi Party Asong Kachinghon Abang Pu Bang Piatu Chitong Dunsi RDP Du Kuya amay pubarim, rahesh kiling lapen, ari sanghodu lapen, kaprek aratcharia songatu, pen, bang trokep abang pubang piatu, Am Admi Party, aratcharia songapang, aning kache teke doajok, pini, cepa ok duntang lo. Only Caribbean and Food Youth Association Kuya ki claim, the percent kichu 2011 pen, pining 2023 anlo, laki damtang aning kan nili persen cu bomahut kita government kedamtang government lagi dobama government pan ciki pen kam ki claim akit cun kabejar ajok sakuri nang pipo pun nang salak kontrak nang pipo nang salak ason rat pan ki pinang yason itu kacini pen ateng me ki longunde warsai ki longunde aposi ni tu Caribbean put is on the Nimtang Jongjung, the Janchi PC, Lasuk a political party, Lahalo right, way law, a porky melo, because it might happen. See, La Am Party long pinitum, join Dunlo, join Ronga Gorapen Lawrence Leke, News 24 Caribbean Law.